Od svih nebeskih tela, Mesec je, sa izuzetkom Sunca, najatraktivniji za nas ljude. On se pominje u mitovima, legendama i romanima. Nema naroda bez neke priče o njemu. Zemljin prirodni satelit Mesec nastao je pre 4,5 milijardi godina, vrlo brzo nakon formiranja Zemlje. Od svih teorija o nastanku Meseca, najuzbudljivija je ona po kojoj je on dete Zemlje. Nastao je kada se telo veličine današnjeg Marsa sudarilo sa Zemljom. Bio je to strahovit sudar, najveći i najdivljiji u čitavoj istoriji naše planete. Od tog sudara istopili su se spoljni slojevi oba tela i sa preostalim krhotinama razletjeli u orbitu. Od tog materijala nastao je naš Mesec. Ova teorija se zasniva na vrsti i starosti materijala nađenih na Mesecu. Na formiranje Meseca, na njegovu unutrašnju strukturu, veliki uticaj je imala Zemlja svojom gravitacijom. Zbog gravitacionog privlačenja Zemlje, masa Meseca je pomerena od njegovog centra i to bliže Zemlji. To jest, njegov geometrijski centar se ne poklapa sa centrom njegove mase. Zato je i Mesečeva kora tanja na strani koja je bliža Zemlji. Vremenom se, pod uticajem gravitacije Zemlje, rotacija Meseca sinhronizovala te izjednačila sa njegovom revolucijom oko planete. Jednostavnije rečeno, Mesec je oko sebe okrene za isto vrijeme za koje napravi jedan krug oko Zemlje. Takvo kretanje nije karakteristično samo za Mesec. Mnogi prirodni sateliti su također svom matičnom telu okrenuti jednom istom stranom. Iz tog razloga Mesec nas uvek gleda istom svojom stranom. Oko toga, ima li Mesec atmosferu ili ne, vodili su se vekovima naučne rasprave. Danas znamo da to zavisi od toga kako definišemo atmosferu. Na Mesecu, to jest iznad njegove površine, ima helijuma, neona i argona i nešto drugih gasova. Neke od njih dolaze sa sunčevim vetrom, neke isijava samo tlo Meseca. Ali s druge strane, ta Mesečeva atmosfera je ređa od najvećeg vakuma koji se proizvodi u laboratorijama na Zemlji. Možda je najbolji ovaj zaključak. Mesec nema atmosferu, onakvu kakvu je imaju Zemlja, Venera i Mars, ali skromnih količina gasova iznad njegove površine ima. I o vodi su se vodile tokom proteklih vekova silne rasprave. U 16. i u 17. veku mnogi astronomi su bili sigurni da tamo gore ima vode. Zato nije ni čudo što se velike tamne oblasti na Mesecu danas zovu morima, ali taman kada su astronomi shvatili da na Mesecu i ne može biti vode, jer bi ona u odsustvu atmosfere isparila, došlo se do otkrića da vode ipak ima. Ali to nije voda koja teče. Ona je zamrznuta u dubokim kraterima čija dna sunce nikad ne obasjava. Odnosno, te površine nalaze se na polovima. Tu vodu su donele komete, a možda ju je doneo i sunčev vetar. Mesec je jedino nebesko telo na kojem je čovekova noga kročila. Na Mesecu je do sada hodalo 12 ljudi. Posljednji u nizu bio je Harrison Schmitt, astronaut misije Apollo 17, koji je sleteo na Mesec 11. decembra 1972. godine. Od tada Mesec posećuju samo bespilotne svemirske letelice. Osim toga, što je primećeno da je gravitacija 6 puta manja nego na Zemlji i što se skokom može vrlo lako dostići i do 1 metra iako niste atletičar, površina Meseca, osim što je interesantna za igru i zabavu astronauta, ona je također i jedna od najopasnijih stvari na Mesecu jer sadrži lunarnu prašinu. Ona je sitna kao brašno, ali je veoma gruba. Zahvaljujući toj teksturi i slaboj gravitaciji, ona se nalazi apsolutno svuda na površini Meseca. NASA je doživjela brojne probleme uzrokovane lunarnom prašinom.
Pošto je sitna i oštra, ponaša se kao brusni šmirgla papir i jako brzo haba čizme astronauta. Također dospela je i u svemirske letjelice, skafandere astronauta, pa čak i u njihova pluća nekoliko ljudi. Pretpostavlja se da bi lunarna prašina mogla da probuši astronautsko odelo ukoliko bi joj ona bilo izloženo dužem vremenskom periodu. Iako je Mesec praktično mrtav komad stene sa vrlo malo geološke aktivnosti na njemu, s vremena na vreme kao i na Zemlji, ali i drugim planetima, pa čak i zvezdama, dešavaju se potresi. Postoje 4 vrste potresa na Mesecu. Prva 3 tipa su duboki potresi koje uzrokuju sudari meteorita ili toplinski potresi uzrokovani sunčevom toplotom, a oni su relativno bezopasni. 4. vrsta ipak može biti vrlo neprijatna. Riječ je o plitkim potresima koji mogu biti jaki do 5,5 stepeni po Richterovoj skali i traju i po 10 minuta. Naučnici još uvijek nisu sigurni kako su potresi na Mesecu uopšte mogući. Potrese na Zemlji najčešće uzrokuju tektonske ploče koje na Mesecu ne postoje. Mi ljudi, gdje god da odemo, ostavljamo za sobom neko smeće, bilo da se radi o pikniku na Zemlji ili posjeti Mesecu. Tokom vremena, astronauti koji su posjetili Mesec prema nekim procenama ostavili su neverovatnih 180 tona veštačkog materijala, odnosno đubreta. Ruku na srce, astronauti nisu bacali okolo kore od banana, plastične boce ili limenke. Osim ovih ostataka, postoji i posmrtni. Legendarni Eugen Shoemaker, poznati astronom i geolog, bio je odgovoran za naučno istraživanje kosmičkih uticaja i uspostavljanje metode i tehnika koje su astronauti koristili za istraživanje Meseca. On je i sam želeo da postane astronaut, ali je odbijen zbog manjeg medicinskog problema. To je ostala njegova najveća želja, pa je NASA nakon njegove smrti Eugenov pepeo poslala na Mesec 1998. godine. Njegov pepeo je danas rasut po Mesecu, pomešan zajedno sa lunarnom prašinom. Međutim, postoji i druga strana priče o Mesecu. Ona govori da na Mesecu nije kročila ljudska noga još uvek. Zagovornici ove teorije ističu da je apsolutno neverovatno da su 70. godina sa računarima i programima koji su bili zahtevni poput Tetris igrice, ljudi uspjeli da polete i da slete na prirodni satelit Mesec. Postoje mnoge teorije da je čitava misija poletanja i sletanja na Mesec snimljena u pustinji Arizone u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li je to istina ili ne, ostavljamo vama na sud. Iskreno se nadamo da vam je bilo interesantno čuti našu priču o Mesecu. Ostanite uz naš kanal i u narednoj emisiji pogledajte zanimljivosti vezane za planetu Mars. Lep pozdrav od ekipe Prirodnjak TV-a.